барлыгына терең ыраазычылык айтабыз. Алла Таалам дайым ушундай Куран аземине, Куран тоюна көбүрөөк жүрө берсин. Чакырыбызга бадам таштап келгениңиздер үчүн Алла Таалам көптөгөн ажыр соолуктор жазсын. Даражаңыздарды бийик кылсын. Алла Таалам эки дүйнө жакшылыгын берсин. Кыямат күнүндө Алла Таалам шермендер кылбасын. Kıyamet günü Allah Teala şu ulumuğuzlarının sebepti günün nurunda nurlu tacı giyizinde Allah Teala nasip etken olsun. Daha bir yolu şu azemge kelipleriniz için teşekkür ederiz. Bu şunu bizden bir gün işçilerimiz sonuna yetip geldi. Allah Teala varımızga baktulu yaşo bekemde sohbet etsin. Rahmat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır жалпы сүрөткө түшөбүз. Бүтүрүшүлөр мындай туруңуздар. Bizde çoğu var mı?